10 ni fitu muharrat timali tapi 10 to ni tapi nagatu kurang rinna. De gaga guna-guna ko idi mato boddi mato maliki ko solenge ko mapa ko meroniata. Ye mina baraka ye komelo ita sidekang maliki fasero. Silakan. Maliki fasero 10 muharrat tapi tasidekang sapaki ko tu masigi ang kawesena ang kakamara mandin na repak ni fasiro na tataro ni kuro fasiro panting tataro ni kuro tasidekangi tapatoman niya teman talabi ko puang baraka na kasi fasidaka ko ri 10 umpo na ulam muharrang pak baraka ikasi dali ko puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para panitia dan pengurus masjid, Pak Ustaz, Pak Imam, dan seluruh pegawai syara, ibu-ibu para majelis ta'lim, bapak dan ibu, teman-teman lebih ke selisur lebih, memori ke pada kamana lolongat dece lino, kuito pada dece akhirat poleri pengala ta'ala. Alhamdulillah, baru sesaat tadi sama-sama kita melakukan kewajiban kita. Yenar itu sempajang subuta turupikogi na pitangi contoh alimalat bina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenar itu nasi bawai berjama. Mamuari teman talabiku agar ipafole wonna maka toporo riwettu lainnya natarima pongala ta'ala nan niya nalaki apalam malepi-lepi risesena. Nasaba si tongan-tongan na rumus nari agamata dua mitu nasabari nama tandre angke na dece pada rijamai. Yang pertama teman talabiku malebi angke na kweto pa decenna yeko engkapa kaswiat tajama nasabari onronna ijama yero decenge ri onro kaminan na puji pungalatan atau syaraful makan. Namoni matu yero deceng ijamai fada-fada. Tapi ye ko onrot tak jame ro decengnya dena fada majepu si saleh angke nari sesena puan. Saya ambil contoh teman talabiku engka tahu masam paja subuh ribolana duan rakang. Idi masam paja subuh ki wonna rima sigit tae duan rakang mato. Pada-pada sempaja tajamai, pada-pada wetunna, bahkan wedi jaji pada-pada fangupuna. Tapi si salai angke na tuan talabiku mati ri akhirat narik kolai timbang iru sempaja subutar. Aga pa si salai na pada morakanna, pada matoi bacana, pada matoi wetunna. Ia rupa si saleh nasaba onrot tak masam paja subuh set diri bolai set diri masigi. Tentuna tuan terlebih kung karena masih pengala ta'ala sinin na de celai jamai masigi nasaba onrok kamina nafuji pengala ta'ala ahabbul bilad ila Allah ta'ala masajiduha.
Degahaga onro kami na nafoji pongalatala rilebo na yelino papole dece yang dari itu masigi. Itu yang pertama. Yang kedua tuh terlebihku engka dece jama si sala angka na nilai na risesena pongalatala kadang-kadang tidak ditentukan dengan tempatnya. Nah, ia berhubungan dengan waktunya, time-nya. Laitallai syarafuz zaman. Malabbi deceng lay jamay na sabari alap biranna wattun na lay jamay ro decengnya. Riwattu na fakalabbi pungalatan. Yaitu napa itu matalabiku ri agamata malat de na patu-patukang agamata nalora ki matika riwattu. Dena wadi cari biangnya riwattu ri capa. Bahkan Allah Ta'ala sendiri pakai guna itu matalabiku ia riwattu bersumpah terutama di awal-awal surah itu. Wal-laili demi waktu malam, was-subahi demi waktu subuh, wal fajri demi waktu fajar, wan nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar. Kira-kira tuh terlebihku magina mega waktu nafaki pongalatala pakai gunai untuk matanro sebagai pengajar lauri kemana maka deh idi tu si puasangnya salang wadiki nanya si patu ki mati ke ribicara nariasannya waktu apa engkau waktu nafkah lebih pongalatala terutama onrot tak papole ro decengnya ro tong terlebihku rilalena tasitaungi karena rampi pongalatala ulam malabbi ri papole deceng saliwanna alabbiranna ular ramalang apa narampi pongalatala ulang rilalana ya ayai inna iddatash syuhur indallahi isna syara syahra fi kitabillah na iya bilangan na ulangnya risesena pongalatala lanna tasitaunge ithna asyara syahra 12 ulang Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah 12 ulang. Foleri 12 ulang nasa pongalatalan harbaatun hurum engka apa ulam malabbi saliwanna alabbiranna ular ramalang ye koyon roy papole dece rilalanna ro aphae ulang sininna to matalabbiku dece tajamai nafalepi-lepi pongalatala angkena sempajata puasata sikirita baca kurata ia manenah mage tong telebihku nasaba alabbiranna ro wattui. Pertanyaannya kira-kira iya ro apa ulang narampi pongalatala rilalan na ye ayae termasuk nih ya dari itu ulang Muharram. Tame ular Raja, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah apa? Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Si tolongnya telu ulangi. Ya, labak ni Rasul Kaidah Zulhijjah ulah 10 sidi ulah 10 2 ripat tonget tak idi selenge kemudian ulah seddi meni mondri tajang ulah raja saliwo ini ulah ramala fa ulah ramala tu talabiku dan riak putanani ala birna telah sayyidu syuhur punggawana sini na ulang
Tapi saliwan na ular ramalang ya pa ular rampi pengalatala na ya. Agi tajama termasuk ya ulangnya kalau tak salah hari ini adalah hari Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ketiga ya. Hari ketiga kita dalam bulan Muharram. Lalu ngason itu mata lebih ku ya tamaki. Agi tajamar gilana ya ulangnya. Decenge to talabi kung karmasir pungalatala risese na puangi na pakyang ke malepi pungalatala. Makanya itu syukur to talabiku. Di samping nasaba matemu ni taunge, yang kedua nalam peri sungat tak pungalatala rafi ye ulam malebi. Namun si tongat-tongat na itu ko matemu taunge tatamba umuru tapi hakikina kurangi sungai. Kurangi sungai. Orang pesarek na wani ko sopeng maka daka yaitu ko matemu tahun na umur na anak ta nakelo tahu panjang umurnya tambah umurnya si tongat-tongan na lahiran na miya tu elong ko hakikin na ko matemu tahun na umur na tahu kurangi umur na macawi ni mati cuma digagami lo makelo maka da kurang umurnya macawi ni mati anakku digagami lo mapakor padahal hakikin na mapakor magit talabiku ketika tahun berganti hari berganti minggu berganti bulan berganti maka semakin dekat kita sesungguhnya dengan kematian. Semakin dekat kita dengan akhirat, semakin dekat kita dengan kubur. Jatata tu talabikung kermasir pungalatala tua kolino na kurangi puangi. Itu kumatamu taung itu. Na kurangi pungalatala. Nasiaga jatata tu talabiku umurna umat na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaki batas nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum baina sittin wa sab'in palawangan na 60 tahun na 70 tahun dia nama bila folek koro ikong kaliwangi bonus baka pendapat jumhur ikong murut na nabi tak melo ya ciori pendapat jumhur itu 63 tahun apa sahabat merepe na nabi tak Pangulut Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, 63 tahun. Umurna umat na Muhammad itu nan bela boleh kor. Makanya tabi teman tuaku ye ko umur 60 tahun na ako ko umur ta tabi ye ko dasar umur na nabi tak melo lai fake 3 tahun itu jatata. 3 tahun. Apalagi kung kami mana ko ito mo to lebih ku umur na 62 tahun. Berarti itaw mani ko dasar umur na nabi tak melo lai fake. Apalagi kung kami mana ko 62 tahun 10 set diulang. Sulam mani. Apalagi kung kami mana ko ito lebih ko naliwan ni 63 tahun. Pak Vita jamaah na masjid Ali Hasan insyaallah mega naliwang ero 63 ala syukur nasaba umur acuang ngata lisa masjid mokit apa iya tu amat tingangnya detoje na wadi malada lai tauri betul apa dia na sapai to matuai iya tu amat tingangnya dito na sapai to malolo malolo macua iko narafi acok na laboi cuma ia miro lai sukuru keng ia kota ko narafi fale acok ta na tolisa masigi mua alhamdulillah daripada umur malolo mate ko tatanai iko wiri lalengnya nauzubillah. Makanya teman terlebih kung karmasir pengalatala
iko na lampiri sungat tak rafi ulam malebi ulam muharraye kesempatan na langit pong Allah Ta'ala. Pakai guna nih, semama deceng. Agi-agi tajama. Baca kurata, sikirita, pasti dekata. Nasaba, iko angka waktu malebi, mesti tuh kafarenta malebi. Iko ijama ni ro farenta malebi lolongan ni alabirang. Apa namo maga lebih nasi dia waktu. Iko dini fapole yero farenta malebi dia tu gaga lebih lai lolongan. Tetap malebi waktu tapi ini lepak ki lolongan lebirang. Saya ambil contoh asujuma. Natalai nabita sayyidul ayyam ponggawana fangulun na sinin na soy. Dan malebi. Onro lebih na tu asujuma tu antalabiku. Nania wanin na juma. Namo amatingan na tawe si salatori sisi na fuang Allah Ta'ala. Angke na amatingan. Jangan kat dicen na amatingan na bawa tahu. Karena bitak mami muslim yamutu lailatal jum'ah au yaumal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil kubur. Nigi tau mate wani juma ya nigi selang mate wani juma ya regas sejuma ifalappo ifoleri fitna na kuburu biasanya fitnah kuburu dua minimal dua dei ne itane ko kuburu yang kedua de to ne challa ko kuburu selang mate jumae wani jumae na niya sejuma. Kadero kalau ki milau waktu amatenga makanja ilau iripat dua ngeta ibu maka dia puang ale taro tak rialeku puang wani juma gaya rega sejuma tatambe kia ajak na juma mangoloy puang tali taro tak rialeku taredu inyawaku mati puang wani juma gaya rega sejuma. Jadi mari gaga yilo makoro tong talabiku. Nasabak magay iye kong kamoki rilalan na sallange natafina tanda ki puange lesu ri famase naro onni juma asu juma nasaba ala biran na rosoe insyaallah de na challa ki pongala taala ko kuburu de to natane ki pongala ta malaikat ko kuburu. Ye ko makade tawe magani fale ko de na sampajan namate wonni jumai. Namo to de na sampajan asa salamoy deni calla ang kami tu decen na lengi terima di pengalata aso juma deni calla aso satu igeso kia aso aha ibarasa sih susane aso juma pak magi dena sempajang iya pakor satu pendapat tuan lebih kung karena mesiri pengalata tapi namo maga lebih na aso juma ye kodene ijame deceng angka ase sumpungan na si bawa lebiran na aso juma tetap malebih aso juma tapi dega galolongan lebiran maju mata we matin rumah tu ya lena pakai cerita na loki lolongan lebiran nairo lebiran na aso juma ikut maju ba betul tapi ikut matin rota we kuat tu juma dega lebiran na lolongan apa ada ya ulah muharrang ya ulah muharrat tuh talabiku na si maturusian re guru tak pa tafsire na rampi pengalatala rilana wonna ya aya tama ria pai ulang malebi ipapole deceng tapi yeko angka deceng na perintang pengalatala na pita contoh ale malebi na nabi tak rijama rilana ya ulangnya na de tajamai tetap malebi ulah muharram na yeke idi lepak ki lolongan ngalebiran. Pertanyaannya kira-kira teman-teman biku agak memang deceng engke asis sumpungan na lai jamar na ulah muharram minimal saya lihat itu ada beberapa referensi dan literatur minimal ada dua saya lihat agar teman-teman biku puasa nalorai pamegai karena ia ulang jadi teman-teman biku remakun reyeng kayak kalana biasa ulah ramalan ya makanya tuh masulu kalaki ulah muharram kamana ibu-ibu Furamakalla ramalan naletu si kuai deva na suluri tajame kada tak ulah muharram tetep ki puasa kada dua lebih lolongan lepek kalata
lolong toki alat bira puasa Muharram. Apa itu makun rekang yang masih subur ya, kecuali perempuan yang sudah mati ker. Perempuan yang masih subur pasti Ramadan kemarin ini ada kadaknya. Betul? Kalau dia belum menjalankan kadaknya sampai bulan Muharram ini, saya sarankan akadak ki iya bulan Muharram. Tapi niat tak tetap puasa kalah. Lolong ki lepek ni puasa kalah tak sesuai dengan niat kita, lolong toki alat biran na puasa bulan Muharram. Terutama tuh terlebih kung karena seri pungalatala puasa ahak pengeng. Kayak ahak subuh itu, ahak pengeng. Menurut kalender Kementerian Agama, set di ompona ulam Muharram hari Jumat kemarin. Berarti Juma arwah 1 ahad 10. Jadi minimal tuh terlebih ku ahak pemeng ya puasanya. Nah telah ni gurta, ya nari itu puasa Asyura namanya. 10 ompona ulam Muharram. Asyara. Bahasa Arab itu. Asyara. 10 ompona ulam Muharram. Karena ini tahu puasa Asyura. 10 ompona. Terlebih kung karena sir pungala ta'ala, ondo lebih na ya puasang, ya 10 ompona ulam Muharram, nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah. Puasana tawe seso di 10 ompona ulam Muharram nasabari ya dampengi dosana si tahu. Jadi tahun 1446 Hijriah kemarin ini yang sudah kita tinggalkan. Iga namisang ka fole ripala wanget tak pura tak pasalah. Pugau adu rakang. Terutama rogau de ena ya tungka mamuari puasa tak matu ya soaha pemeng. Adampengi pungalatala. Rimon di purana itu bakeng. Kemudian topi gotona puasa Asyura. Waktu nama leka dapura nabita joka Makkah, fole Makkah joka Madinah, ternyata tuh terbiku naruntui nabita namo Yahudi na puasa to. Yahudi. Nakapa ngapona agasan keturunannya Netanyahu. Balina Iran. Yahudi. Ma puasa. Maka nabita agak to si pa puasa ko na Yahudi ko. Maka dero warna Yahudi iko hatu apa idi Yahudi riolo ko mai tulia puasa. Asar Yahudi. Riolo tulia puasa nya Asyura idi warna Yahudi. Apa iene 10 ompona ulam Muharram ifa salama nabita idi Yahudi poleri allalunna Fir'aun Nabi Musa. Salama Nabi Musa binasa Fir'aun. 10 ompona ulam Muharram. Asukuru kata idi wawanna Yahudi tungkat mapamuler tungkat 10 ompona ulam Muharram tulia puasang sebagai wujud rasa syukur kami kepada Allah atas diselamatkannya Nabi kami Nabi Musa. Teman terlebihku makanya Nabi ta yang kalingana keterangan Yahudi makoro panahnu aula bi Musa minkum. Maka Nabi ta ya kung apa itu penjelasanmu, kamilah yang lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Amarana Rasulullah, maka ada sahabat na perintah mana nih Nabi tak lauridi sahabat apa Asyura ko. Baka ye ko nalamperi sunga ko pengalatala urapi Muharram tau pengang 10 ompona loka mapuasangi mapamula asara ompona. Berarti bahasa Arab tis'ah. Tis'ah natalai gurta tasu'a. Saya sarankan Bapak Ibu teman-teman lebihku untuk puasa Muharram Asyura tahun ini tale 2 ngesoah, tale 2 ngesoh. Mapamula 1 mengoloi aha, 1 aha. Apuasa tasu'a ki, apuasa Asyura ki. Magai
Saya sarankan na sabak witai kalender na Saudi, sedi ompona ulam Muharram, aso Kamisi tosi. Aso Kamisi. Itu si kalender tai di Indonesia, Kementerian Agama sona Juma, sona Juma. Setengah-setengah nas deto na wadi lay fusanga ya agak maka kenro na ya cueri tete sebenarnya ya cueri kalender ta la sabak kotosi ke Indonesia mondo canaki ko Saudi. Betul? Cuma nasaba angka matodal lele na puasa asara umpona iga na misangi ro cocok 10 umpona so satu mangoloy cocok bilangan na Saudi mapuasa toni de pole na cocok kalender tak cocok aswaha balina yesoy ya puasa memang ni je pagana dua ngesoy magi vita iselle bocok na kabay mari asri Kamis ya. Biasanya itu setiap satu Muharram diganti. Wallahu alam bisawab. Jadi detona salah. Ya kode ece detona marigagi tambah-tambero tasua. Puasa ki mapa mula so satu puasa aga sena uniakan ngi puasa tasua. Apa makarna bitta benengnya na lamperi sunga ku pungalata loka pasilengan ngi puasa aku si bawa puasana Yahudi loka ma puasanya sara umpon apa na sangaman ni alena ya ciori. Maka dena na ciori to kimbo emak na Muhammad ma puasa Asyura teuy nasaba idi ti ma puasa Asyura teuy loka pasilengan ngi dua ngesok puasa ta tasua. Cuma dia mina sempat na puasa nabi ta irwet na mate. Ia tu na tak bagi maka dia Asyura na. Asyura na pak dia tu na sempat na puasa nabi ta na mate na niaka mi. Tapi risise na pa puasa dia na marigaga. Ya ala sara umpona 10 umpona 10 se dia umpona. Cuma ko maka daki na moje ero 10 umpona balut tentu to. Ujama gaya ma puasa kak gayare nganade ye ko mapa kero elo doani mapa mula mako ke puang alang kasih pakule ceningati kasih ma puasangi 10 umpona apa magai engka furana lolonga engka aga sana andre guru taro Sofyan Atsauri abiasangane ro gurta mabiri masih deka mapandre tapi mapedi yero ka biasa ilolo nga malabo mabesa mapandre mabesa mataraktir mabesa makabua acara nasaba tong kami memaka itu sih guru tae ti mapandre tapi degaga di sesena maga modele na mapandre bere-bere miti na pandre fa itu miro kasi fakulena maga carana pandre bere-bere iro garuguna ro sesa-sesane ro roti rakko nandre maka serbu sisa-sisa makanan itu na fada pungangi na pasoso ti natale iro garu niakangi pandre bere-bere na saba itu miro kasi fakulen na bere-bere na pandre jadi ibu kode tau le pandre bali bola dia tahu boleh pandai tahu nama lo kolok mitu tania kami mali fasi dekah pandai asosok pakro asosok guru taruh mapan beri-beri tu mi kasih nasa ule pandai itu na ru pandai apa idi ko tahu lemo pandai bali bola hobi bali bola ta maka buat acara karbu pelak ko aga kumai tapi ada menarik cerita ru guru ta kuma pandre kak bere-bere tinandre matur-turu asos tinandre tapi na rapi 10 umpona ulam Muharram Asyura ro bere-bere ti upandre magi de na melo mandre seolah-olah napisengi ko aleku maka de malab namo bere-bere pakalab bitoi de nandre ro 10 umpona ulam Muharram ta coba-coba gere aswaha pengang ibu tapandre gere bere-bere ke ko bolata ko nandre berarti bere-bere kutu ya tuh magi dina puasa kocan na bere-bere kutu bere-bere beta ta coba-coba moy dewa kada ko angka tahu angka salna sangalena na dina puasa Asyura
Selekutu dewa kadang pakro. Bere-bere mi waseng. Bere-bere. Pak ceritane ro gurta. Kumapan re kak bere-bere tinan re. Tapi kona rapi 10 umpo na maji dena meluman re. Sehingga nale kesimpula gurta. Wih, onro nafakalabina ro pengala ta'ala ira 10 umpo na wala muharra dena to manre. Mapuasa ki. Namo bere-bere. Kita Allahu Akbar. Ini yang pertama. Mapuasa. Terlebih kung karena siri pengala ta'ala. Yang kedua, amalan engke asi sumpungan na si bawa alap birana wala muharram, ia dari itu berwasa istilahnya. Apa itu berwasa? Mapas sagena bicara nogie, mak bere masih dekah. Jadi tabe teman terlebihku teman tua tariolo, popo melebih ke teman tua talolongan maga batina kasih pakalebi imak bere 10 umpona wala muharram kalamana meli agaga masempo na marwa yena ro agaga masempo na marwa na berang pada fadana aga sana patafi pasero agavi pasering sini nang kapana natane kak tawi ko sengka wakade magaje nakoro modele na tomotwe ye kula muharang ina fanno pasae meli pecebelah maka dekat tradisi na tomoto tariolon rolona kasi mak bere nama civi fakalinon na yena ro agaga masempo kasi neli napa nak berang maka de to kana marigaga makoro de na marigaga ko yemero fakuleta fatafi de na marigaga maliki fatafi 10 umpon yang penting iro fatafi meloi layak berang ye ko dia tahu lemak berangi rofat tafi barue tali ye na rofat tafi tak tandriolo tak berang ye ro barue tafake iya lena malifat tafi alena mato pake ale mato buru-buru 10 ni fitu muharrat malifat tafi 10 to ni fat tafi ma nagatu kuran rinna de gaga guna-guna ko idi mato boddi mato maliki kosolenge ko mappa ko meroniata ye mina baraka ye komelo ita sidekang maliki fasero silakan maliki fasero 10 pono muharram tapi tasidekang sapaki kutu masigi engka WC na engka kamar mandi na repak ni fasiro na tataro ni kuru fasiro panting tataro ni kuru tasidekang tapatoman niya teman terlebih ko puang baraka na kasi fasidaka ko di 10 umpo na ulam muharram pak baraka ikasi dale ko puang alanga adisi nga puang palepo ikasi inreku cicilaku puang ya pak korde na marigaga pak iku pura ki masih dekan atau tumilo doang ya marigaga apa itu termasuk nasabari nama kera iterima pak dongan na tawe iku pura pigo pasidekah maka iterima itu ibu oh ibu engkaman na rumina sata akat tata devana fafolenga ki pongalata ala letu si kwae tatajeng imatu 10 umpona ulam muharram abere ki asidek ki bere ki kufura ni masih dekai loduan ni puang baraka na ye kasi fa bere ku pasideka ku papas sagena ku ri 10 umpona ulam muharram timpa ka nga kasi babanna dalle anakku kasi nang kato jama-jaman na ko makade maleka amin de tamati narikko de tay anak tak punne jama-jama engka anak tak siapa tahu mitani tuo na de fagaga rampe-rampe pura mana ni boti siletinna asidek ki ahak pengang ya 10 umpona ulam muharram napa to melo doang pua kasi barakat na papas sagenaku iri 10 umpona ulam muharram timpa ka nga kasi na parukusan na anakku na wite de chen na puang ko makade maleka amin de tamate na rekodete te anak tak boting agaro termasuk ko teng kalinga kareba ya jiburani timelo mabene apa sagena lalu ki mati 10 umpona ulam muharram bere ki
Epua barakat na papasagena ko sa pulompo na Muharram. Tutukan nga parukusan na jiburani supaya dia nak bene pemeng. Ari dia nak bene ye taunge. Maka dia ko laba ye 1447 Hijriah dia nak bene. Terima tu apa si dekata. Apa segenata. Maka dia Muharram topeng bene sikit. Dia miwisangi ko masih dekat tu laketa. Na lengin na. Maka dia buat timpakan nga parukusa ko bene pemeng. Kumapa ko ni ro teman talabiku. Biasa nak natane jamaah. Kumapa ko tega na iterima. Padongan naga bene, padongan naga lakay na pada tu Maka dekat biasa na tegi malopo pasti dekat na yun na tu natarima puan. Makanya ibu sohak tupe mango agasana minggu pengang subuh dompet na bapak subuh jika na misa jika na misa ngijok kay mapasagena na lenginian na contoh contoh di contoh apa iro to mata riolo kasina ye kodega ga maka risese na iro onrolo na kasi mabiri masih dek kamapanre namo aga gacet de ang kay ribolana na fa depungang manang na fa depungang nala ni lawo na cedde, nala ni gola na cedde, nala ni fulu na cedde, nala ni kacang hijau na cedde, nala ni agafi berak na cedde. Iro andre na cedde ko bolana na fasina na taru manasu na tambe woye mega mancaji ni feca fitun rupa. Maka dito sengkangi bubu fitun rupa. Poniro kafang asalan na ron ng kaya sa peca fitun rupa. Magay ya tu pecak fitun rupa yang kemana nih rupa-rupaan na koro kasi na nasaba tacede mana na fasinasu na taro manasu na taro bittah supaya mega jajinna ya ko mega jajinna ay kananan remalisa bola ang katora na birang bali bola cuma biasa me ya upau maka dia ko pecak fitun rupa mimelo ya sidekang ya birang ya rosoy uka afangi makura laku mage pak mega toma pecak bahkan na jauh rupan na feca tak bali boleh ye di fitun rupa mi bali boleh arwah rupan na tambe duriang jadi dia natukan nama kadang tumpen reka ngandi feca fitun rupa kada aja no penreka ngaya arwah rupan na utambe durian nih ko dia durian na kapang maka dia udah boleh bolana sedia utambe lalu rambutan asara rupan na jadi saya kadang-kadang sering menyampaikan guyon kepada ibu-ibu majelis taklim maka kakak koloki patukan nai papas sagenata irosoi tidak mesti peca sebenarnya walaupun engkau pengajaran atau mentata magi na peca naseng agak cede kemudian ya sidekang tidak ada beban kemudian bagus kita jadikan takjil berbuka betul nasabah isunakan lima puasa irosoi ia ko peca menurut kesehatan makanjak lada lay bukang nasaba andre macam ni nama peca bagus untuk lambung cuma anak-anak marimonde kadang-kadang iro bawa peca na iro bawa bubu na napaka raja ali nama toma bubu na panandre ko tangasoy berarti dia na puasa na dapat itu nak birang dito kagak nak birang kaya baje bawa ni ma peca ko apa go itu majibani mak bubu na sabat leng itu hikmah na lengnya kata na tamo tata pigo itu le temu jami iko apa ko aru tamo lebih ko desa no marigat ko yidi mato umpama melo bukang kemudian melo to ya berang tambah-tambah itu pak bere lainnya pak ye ko pecak melo ya pas saginang ro dia malah ada matukan na tak baka munron robawam makanya ko mapecai pitun rupa bali bolata ye to makanja yidi akonro pitun rupa ki iro bali bola tak sedie maco to pitun rupa ye to siro bali bola na sedie mana supala ko pitun rupa idi mani bawa paganda pitu makan je na tuli pitu irogi ka itu acan ogi era cowa acara ye na tuli pitu apa iro mega na pake bilang kuah korangi to matalabiku kuah agama tak memang bilang pitu ngeso pitu lafi langi, pitu lafi tanah, matawafa ki wekafitu, masai ki wekafitu, melontar jamara ki wekafitu,
ye komelo iake ka anak ta icera anak ta fitung ngesona fi yaumis sabi fitu ye siro fitu itu mantalabiku lo ifa bisa ifa bahasa Indonesia 7 ye ro 7 komelo sifa bahasa ogi mah 7 jadi apa kok tuh setengah-tengah bicara na tomo atarion kamane ro nasehat supaya lai jamai gurta aliyafi an-nasyiri Bapak Ibu ngaparate 50 ni tahun na ngaparate ye hadisai hadisan Nabi ta fairu hadisan Nabi ta maka ma wassa ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu fi sanati kulliha nigi makbiri masih deka mapasagena 10 umpuna ulah muharram mesti ifasagena ngetoi dalik nari pengala taala lan nari sitaungi jadi ko tarasaka macifi fakkalinota ye sitaungi ibu dena melo lepe kredit tak ye taungi apa sagena kita malkai hadisan Nabi ta ye kumapasagina ki mabere masjidat ke 10 puno Muharram dengan keyakinan yang betul insyaallah na janji kita bita ifasagina dalit tak lalane ro taungi guru taliapi na cerita pengalaman na 50 tahun na suparati ya hadis 50 tahun na uparati na saya hadis na sa guru ta selama 50 tahun denang kana macipi pakalinong Pakalinoku nasa. Selama 50 tahun perhati hadis saya. Dia nak kepada nama cipi pakalinoku. Cerita rogurta. Jadi teman-teman biku pada hidup itu pawa na boleh. Maka ko masagena apa nadita ye taunge barating ketua malata itari tapi ko macipi-cipi tasadi pakalinotang kamu perminasat tahajat kata dia pernah boleh ngipuangi. Momentum yang paling tepat kita gunakan untuk melakukan kebaikan termasuk ini berwasa mapasagena mabere mapandre insyaallah teman-teman terutama lisa boleh ye ko dia tahu lisa liwa bola minimal lisa boleh idi lakaye mafa ye wita koe anjuran nabi ta mawassa ala yalihi nigi pasagena ngin lisa bolana ye jadi minimal ero beneta to nah ko dia to le pandre bali bola tak beneta nah ye pura tajanci ulawang de patalingan latu si kwae ero 10 puna ulah muharat talingang ulawang ngaji makun rek ye apa ia tu papa sempo dale tak idi lakaye kepala rumah tangga teman talabiku ye ko malabo ki mabeseki ko makna ye makna nanae beneta napi tu biasa kalake mereke-reke dale na fole ripuangi na saba alena di koreke namu matin rumah dompet to na sulapi dompet nasang ito singkangi manang kaje burane na sopo dompet na yun riasang BRI ya burani reke na Indonesia asulapi dompet ibu-ibu ya kototo tak lolongan laki makoro modele na ibu bacangang iyasi masiga jadi ko timak dari ke laki tak makna magi je nama tuli salah-salah jama-jamange wa makna makna magi je tini macipi pakalinong makna wadak bawan ni andre sekekmu timasulapi dompet pasti na balik ki laki tak ikotoje pak bersesebok si kocah si kongka si kocapu yero sekeki laketa fa idi makun reye pa berasa sebo defona pura madaro sambo alna malapuni cicilangi melo lei wajah tapi ceritana dia nama seke laketa ko apa kromo deleta deko memang to bello apa itu siaga kabupaten itu terkenal mabello sengkang sopeng tapi dia naga coba lo itu makun re nasi drap ibu aku tahu nggak gero iya, kotomi jai TikTok ibita, terutama itu haji baruna. La haula wala quwata illa billah. Nah, kada ustaz makoto ngai faidi tujo ko kina sama ceramah ko sidra, makoto nga rumah kunde na sidra. Fa ini tamana ko media Tak makoto nga ro kapang. Iya. Mun ro ballo na ro digaga la haula wala quwata illa billah. Dia mari gaga mak ballo ki yang penting untuk laketa. Agaga soli ipake sa liwa bola napa sesa-sesa ipake lalap bola lah. Tandro-tandro ki malaikat. Bedak soli minyak soli
waju soli, micok kicok mapada lampu hias selai pake saliwak bola. Lesu boleh berdaunyi minyak boka daster sebo. Itu mega lake maseke. Pakai carana dia maseke ustaz kumapa korona sesa mitinalanga. Iko masui saliwak bola namurupana mapada tagapo kote alistri. Lesu boleh newa kak sidepe samana sa dina subale wewe sidepe. Kamana kaje na subale na sa berdaunyi minyak boka. Lasunana mani bawa dega deni tumisi. Kata kau itu makun redena pahang itu. Iya, makanya Bapak Ibu, dua hal ini intinya ya. Ya, dua hal ini intinya. Pemagai puasata, pemagai apa saginata. Baik, barangkali demikian teman-teman lebihku. Karena masih pengalata lah ya. Saya lama lagi baru mengisi ceramah subuh di Sidrap itu. Milele wana isalai. Maka ule mo punya busi-busi. Ini dia furo janji panitia. Wapas eliang leku. Aka dia sange deceng. Aga furo janji tau natuntu amma ki sorry mondre ulah muharrangi bahaya. Janji ki. Wah itu kadang-kadang tuh yidi ustaz Pak. Eko maka daki insyaallah janji. Ye kodete ijoka. Nah dia itu gaga sabak nasabari. Biasa salah paham panitia. Maka dia kasih rukawa masigi malupuno mobi. Iro mana ijagero kasi yakulikuleng makanya itu ya kong jadwal dia uliseki. Catongem itu temako. Ya sama disimuka nama japa-japa. Ye asa puri janji. Ye janji tuh. Baik, barangkali demikian teman-teman lebihku. Doko-doko oleh-oleh amalang. Nigi-nigi baca subhanallah wa bihamdihi. Bekatallu kufure subuh. Insyaallah. Dena kan ki amaulukeng. Namun itu ki siaget tanah. Nalawe toki puangi pole di struk. Lasa buta. Lasa cola. Si bawa lasa ujangan. Wekatallu kufure subuh. Wekatallu kufure asara. Tale wiri materturu. Ya sangi wiri zikir yang kita lakukan dengan kontinu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Kita ulangi kira ibu. Wekatallu supaya kamonro. Subhanallahi acueki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulangi lagi. Subhanallahi wa bihamdihi. Magi nama dodong. Apa puasa nih? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Satu kali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mamuarib mabaraka. Billahi taufiq wa sa'ada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.